KSACYM Zone-3 hapok kajingalam jong Samla Aberandan Shulai u Presiden kalapelong ya kajingi kenduk lang ke Samla barok jong ketika zone kebelas dang naduk kesanterik haduk kenyau terik kelalengkot ha Parish Laitkynsew. U Presiden jong keseng Samla Parish Laitkynsew u Darius Wajri ula pediang sengob bahaya barok ke Samla ke belapoish kini ke Lympung. Layok jingkeren lengkot rut na u Presiden KSACYM Zone-3. Ya kalama jong keseng lapen her da Reverend Father Anthony Malai, Spiritual Director kani keseng. Hakasan terik layok jingkren ubah sani maulong, Father Barnabas Aim bat Father Michael Makri, kibala pensyai bat ajing mut iki Samla halaki pang ban kenti wiki kumno ban ying scam kum ki Kristan kani kepateng. Khuborjylla mit lapen mentai kemas bakhoi tu Father Anthony Malai, ringkat ki padan na Parish Laitkynsew. Lapen kut da kajingnya peliu jingmut halor kajingam jeliu ya ke Bible balalam khamat da ubabu babit lang paryong bat ke kenhun jong u. Kalalong shisha kesengi ke pesngau tenat na bagi Samla khasi bat garu na keteka Parish kilawan ya shimentalang. Haka step jang kahendriu terik lasdang ya ke program da kemas bakhot balapen menta da Reverend Father Arokya Samni rengkat u Father Anthony bat u Father donbosco kharmaulong. Hakini kesengi layathir halor kiwe pat kipang gibede yi ki Samla bat kabalang. Na kebenta ki Samla khasi la ajing kren pensyai na u Father Bernard Lalu, Father Hieronymus L. Linkoy, Father Gerald Kongji bat ba Anthony Shongshit. Na kebenta ki Samla garu la ajing kren pensyai du Father Sidish N. Marak. La penkut ia kesengi da kejing duai min. Hakan nyau terik kesengi blay lasdang ia ke program da kemas bakhoj bala penmenta do Archbishop Victor Lingdo bala senran lang do Father Anthony Malai bat ki padar barok na kindri teli ki Parish jong ka zone. Khubor no pai sengi la yo ijingger khu ling bau Father Anthony Malai bat hadin katala penbot deki program lekmen bakit jingmut deki Samla na kiti kindri teli ki Parish bakentup ia ka syat reti na ki Samla khasi bat garu karwai kasiau bat kumjuk ke jingkren lingkot na Samla Aberandan Shulai Presiden. U Father Arokya Samni Parish Priest Laitkynsew Parish ula ai kublai kerpang ia ki Samla baro. Hadin kata layo ik jingkren kublai penkut na ka sekretari ke Zone-3 ke Samla Peaceful Maunyo. Lapen hiar kendau ya kalama bala IT si ki Samla jong ka Parish Laitkynsew hapok ke jingalam jong Samla Oresta Rinja o Presiden. Ya kamas aingu ak step jong ke senginingkong lapen menta do Father donbosco kharmaulong, Assistant Parish Priest na kabenta ki nongkit kam ke SACYM Zone-3 bat ki Samla nong yalam ka Parish Laitkynsew.